kwigwa bwa uga mutona ngaba nonge ere mukambiria kuibo kwa nonge ate mutuma bukero kiwa gata tukatha bugeta gako leu gankwera ngaba okwigwa no nto tukomwenga within that 1 year itorakire class kiu na kiojora twena class kiu twetete mukuciona ikiojori twena class mogaene kiojori twena class kirone within this location within that 1 year kabana na alingero karwe kila tutigeria ke tuga gote chukuruete na ICD class gya kia mweri na mbanje tieje tukothondeka thaiji we have captured that one class kiu ni gyo tugaka in the next financial year na pesa na mbuge antu baba twire mukaragatine ja kwina thine aroje muno na mbuge initiative yeku na yakwa ouerwa ni chairman nono chairman wa rojo rura mukaraga ouerwa ni chairman nono chairman wa rojo rura mukaragatine water project itombete ko support at the moment na pipe ya 2 million na baju kina benjera but still karugendo kareo ende kibango wankwire ngaba na tiomba gwikira rojo rwa milioni 14 yo thaiji teta sawa lakini no nto bambanje tieje twetete kugita mweri jwe tantatu nembwekiririte milioni yenge mwe leo kama ndiko kwenda rojo rwa milioni 14 rochoka rukinya kabo kanenkera ngaba na gipindi kiawa ge okalira ndi myakenda tukamunenkera leo kandi bwira nto beto miato kijaga siasa ndo tukamberia kuogita okwigwa tukamberia kugiambo gitembi bwena metho ibo kuona tukuga kiranga bana tugitirite tutarogeterwa ni muntu ungi ngaba na ntwithinkia na ndinji twakinya 2027 kagita gakuringa kura tukiuga ingogere kwi baremete gakore baremete tumeanza kazi na tutaendelea nayo teta sawa naiona kazi kila kenge ngaba na auko tena furniture na nenko bogana giga kembanje tieje tubondeke no tokinya some of this is ridiculous one gwete kiatu bere kora digoroko ara twana toto kera twena tuteto twaga togitata baikunda karia baikunda kachoro bakunda bakaria ntwa ayega nambuga igwaga ngabana no tubakumenyera twana toto no atwerie tukurukirie mbete cio curu kenda twana tunyunya go curu na ibwega muno bakando na jaju atiakite muno ibwega ngabana na no tubwa time kanka buromba ntu betu 2027 yekinya ketha ne bukwenda tuendereithia ngugi ici iturunga menando na ngabana tuithi teta sawa na nginya baba kwa bamba uko batiomba ngwiji batiomba ne baba tete na obere ni kande ngugi bobere ndengugine sawa sawa wona twara thigo nkwe tariki yemwe ya Januari kuma tariki ijere tutapambana na wao huku tutakibisana huku watatoa ulimi sasa isino toba time gavana karibu okay invite ndijia kethania na oke mathia bwira mati twauri muno tukiranga bora twarwa na mama no nto mama na ije kubwenkia muromo na ije kubogerera mitu burenda botukana burenda kirasi toka maendeleo sisi burenda leo bete mubagira budget ya gwekera twana tona tote kana buretele mutu bure karibu kwenda kirasi na toire tisia twana sasa karibu ngabana aliria nto baba na nine ngwete kerero kinyire goko ketho kuri anto bange ba omanga bana nkwire baba kiento geta kwa kia mweri ukegwe bakwira kabwetanitie kabogetania na batembure kienyuma na tutasimama na wewe hapa karibu ngabana asante toringira imwashimwe memrwero my deputy governor waziri Dr. Rukunga principal and teacher wa Mukaragatene all the leadership niko mya kinyari mo bareaja board of management and all the community
community members barabegire chief twana twetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ugeni andu bamukaragatini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babega bwega tukuirwa kweja ntureje. Kwa mbere, this is a very nice environment senior. I'm very happy with the guntu ko thongi ndona very quality classes ira chiaki community na senior mbera. Most of the classes ya chiaki ni old boys and girls baraba thomere school we. That is a wonderful thing ira tubatire ku comment ta tongeria kwira community chieto that twa watanira ote ontu tutumba kugita tweja non to one development ndaigwa ote ngavana onge okinya ndene ya nture ibana bakugwirirwa ngavana mutuma itogugwirirwa tuchoke kairi tuchoke kairi na kairi na kairi na kairi na twake kanda nturene. Asante tukeja non to birabio tumatweja ni ngwataniro enene ira senior awira ariria that itukutaniria ngugi very closely na tongeria ba Meru County Assembly baraba irende ku serve community chiao non to kwebo barekanire na nteto yu mzee uyu ethirite ansukumite mono akimbira ngavana ndina classes tubatire kurugura ndina project cia roji cia kwambiriria rongo ru mwanka naraga itike berethine ibana baigwa geberethi itukije kwina project ya roji ya manjau yeto wa geberethi kuma genoro au mwanga yambirije genoro kana ambiririe guru mutonga mwanga yugena mamwanka gaitio kwe egoji east. Manto ya sibitari urato kuchenjia community yetu na manto ya health kutegera welfare ya ritingo gibeto bai kwari mo banko ba ECD uko hapo ni moja mwalimu ni moja ndio yako hapa okay mwingine mwapitie mheshimiwa excellency hata mwingine tuchukulie ako hapa ndio thank you chair. Twewu kumangogene immediately gintu gira kiambere twambiriria kwa con ni guchinjia the engine ere rani thirikari tayo civil service tanari tibangogi so arimo baba kwa ba ECD bati nyuma for so many years kuma mwaka yo 2013 ote ngavana bau bakorokera uba bategera manto ya kamuchara kana kutegera welfare yao ni thirikari ya mutuma within 1 year to implement mwalimu na kumenya kintu geta wa scheme of service nekenda to improve mechara ya arimo betu mwalimu nande barabara ya wangirimo wanja ntekwenda kuwa bira mwalimu arare yawa oyo muibirwa kyao thai bara tukambiria kuandika thai turi ambiriria kuandika na ngiri 34 itoko watanira then itutegerete manto ya health kando na kwethia twitegaira hospitali cietu cia mashinani level 1 level 2 level 3 yusia dispensary witeriau ni tutegera kinya afiera nene uratumba kwithira twina thina turi amiru the entire community kwa twika twina guntu kura tubatire wita mirimo era minene tutiumba go treat within na ndi mutumonto ethingia twatanirite na thirikari ra nene ni tuwaka cibitari ra nene kabisa eng'ana ta Kenyatta National Hospital ara mutindwa Meru Teaching and Referral Hospital twatanirite na wananjeshi ba Kenya ibugo wata twatanirite na wananjeshi ba Kenya cibitari yetu nitite kwa ta Kenyatta National Hospital nikenda bathina yara tusumbura especially mirimo ya cancer no ntumiru twina thina mirimo ya cancer kutwika tutewita Nairobi twina equipment cia gutu treat aja twina cibitari na infrastructure ya gutu treat aja twina ritingugi na twina ndawa icio nthi kwethi atia ikwendekana itukwinja barabara senior na ciumitie muno itukubwithia mathoko senior ati mpeja kiuroko no ntubwa thoko yetu ya Kinoro ara na manto yange ya maingi ruji itoejanite pipes indari au Kinoro ndetete pipe
no to ba project cia to cia roje including ku inspect kiberethi no to iturekerete budget ne kenda tombo kundia anto baba ingi urakombe kana roje rwa kunywanja na ginya rwa kurima itugowatanira then kiri general development center yetu ya Imenti South iwetwa Nkobu antoba Imenti South botuire bogetagia municipality kuma kagita karaba kaberen to BJ we bare MP kira itumurunge ya MP achoka governor munya governor baki antoba bagetagia municipality kawire ya governor mutumo ntwe thingia na mieri 6 ero ure akwe nawe mieri 6 ibana bakomea Nkobo municipality thai Nkobo ni ere municipality twete takureta mutindwa ibana beta mutindwa everybody areta mutindwa ureta mutindwa we brother ija wendu ureta mutindwa oh this asante iboya brother now qualify na ndebo kedra ibo kuona mbiche ya mutindwa ni oturete Nkobo ariko tio center yetu ya South Imenti au ni oturete mbichera ya mutindwa turete the municipality au Nkobo orende itokuruketie business ye uruterero yetu rwa thirikari ya county executive na assembly na ndei chata tuite kubwithia kiatho kinene na Nkobo alika kenda ria tukethira turetete chata au Nkobo kenda ya municipality boye kenda bona manjabu ya thirikari ya mutumo ntwethingia kwethia atia ikugita na twareta municipality nimbi gakarika tofauti nimbi kako ina mbecha cie yakiri municipality milioni maneri ero ure akwe nawe milioni maneri ikeya ikabwithia tubarabara twa katauni au ikabwithia manto ya sewer system ikareta ndoje ikareta ngugi anto bakandikwa na ndi na kureta weru general ithaka bia nture ubikambiria kugia mbecha generally maisha ya gaitia na ya karaboya iyo manto tumbite kubwithia turi thirikari iji na mitungu inkomea baba inge batemenya mitungu kana ibo na maana ibo na maginya mitungu kaba bwe mambo yote so gwethera bwe mukaragatene to kumanisha bote kumentura inge na rai no bwe ta kurema kwariama na nde mitungu andu ba mitungu ba mbere batwire bo kuona ng'ombe ikirukite itha kuma Tharaka kana Tigania ciitite thokone ciyite kuthinjwa Nkobo au ng'ombe igatia kwa twiga ciibatiira mirimo ya ng'ombe no gemia ne ari thiba ng'ombe cieria na ndi turakire thoko nene ya ng'ombe au mitungu nteto itakare ringi uranthi ya umbirwe na icio mantu twendelete kubwithia nikenda tu change community yetu te sawa sawa then nkithiria ndibwire twana tutu eto bukona ni turonere baba ingi bari umanja batena gintu gya kuruma rukiri mwana na kwa twiko otebio mami kana family bena bio twareta uchuru bwitwa fortified porridge ni uchuru bwina ingredient chionde ire ikwenda mwana aekira gikombe ki umwiri agethire na bionthe bira kwenda no mwe na irio ni umwe na full meal uchuru bwina eria uchuru bwina ingredient cia vitamin cia carbohydrate cia protein bwina sukari yani a full meal mwana are ibo kuona twana tuiro yake tuguita muno turuja gare kanyuite koi todo kuri na gerore ya tu ringite alama are ga na aga ke nala tika babu antu ba mukaragatena no bwithire butena thina ya mpara no bwithire butena thina mpara but inkomea still kwena barabe na need kwena nara mwana akauma nyomba rukiri thaigiri
atirimane ringi na gintu gya kuria utuku utibingi araruma na babwe Ngai na butharimite muno kwina majani kwina bya kuria na gutiuma butiaga marigo miundene so na gutithuka ora my friend ambiriria buri kwina mite mwanka igembe ukethira nteto family tina gintu rumba kuwa nikyo mwana omba kwethia atia kuretete skuru so ne uno ntu tukureta program yu nikenda tu support githomo muno kya twana tutu nini tikwenda gukia gaita kaingi no ntu twina 4 more stations ira tukwenda kuriongera but nkuwirwa muno ibana bagarikana mutumo ntu ethingia na akinyire nture bugarikana pariama Sana. bugarikana Pio. pio pio Pio. ibo kwenda tu yare inge 2028 na nende ituguritaneria ngui na President William Samoei Ruto manto ya mainge ya unda boira iyara nkumuromba mbecha nenkera kenda tutethia Meru imwe cie barabara ira nene inge cie sibitari ya unda boirira inge yethoko ya gakoromone ibo kurikana ibo kumya thoko emwicho ene ara na barabara nyingi ira tuwaka so bokirikana mutumo ntu ethingia tibo yaburikana nya President Ruto akwende babo bogorete orongo burabo anda ade nonto atori beto ibakuwa one time kinya Meru tuwe one time haba tu mbako ko kukamatero akiri atori beto kethira bena thina ciao na President Ruto ibangangane na thina cia batwe na atu itukumya bira tukwenda ke thirikari kira ito murunge atwire kuwa keki ya thirikari tire murano akokareterwa kapisi o muntu agiruma tiu keki ya thirikari kunganganira na batu tuingangana no ntu twi President Ruto na twitikiria bira tumwitia na tunenkera na kinya kwaumbikana Ngai embere ito batire gutuma ge anturene no ntu ubwo mutume o kinya anturene iga change kinya Ruto to tumwite age akona undi age akona undi thongi kana yagwe mathina mutuma gathiria na yange ya manene tumba kunenkera u munene wetu President William Ruto so na bungi na bwo nene ya bwo President Ruto na mwana wetu witwa Professor Kithure u Kindikete Mumeru Sana. kuumba Tharaka amete yo yeta wa Meru South na nde tuomba kureana na Ruto na mwana wetu to mwana kana kamukaragatene mwathani agaitithite tugagutukureana na nteto yu hari kinya tugabata getu Mumeru awiro mpuria na kayo mpuria gega irirangi nai na kamunyiritha kayo mpuria na kwethe mpuria baraba ichi mpuria Buffalo imbi kifaru na gichungu Rhino ethera ina kamunyiritha kanini muno na no koyirira na koi ngi so batu tore Meru tori wampuria nai na kayo so gatukawatira ke tukawitwa Kindiki na tuwatire thirikari William Ruto Musani unagawata asante kambalike my Dr. Esther atukethie na briefly then ndinji awe hai karibu daktari. Thank you very much ngavana wetu Antori ba Antorai Bwana Yesu asifiwe. Mweni mbeta wa Dr. Esther Rukungai ni waziri wa ithomo Meru County. Munene mtearia akauga andu bankona ngoro nicio bateulo yowe 2027 bakuringira kura na inkoboromba weta chwera kura inge choa kura ya mwana oku kura emukuru oku emwekuru oku ya muchori oku weye kitheti yori kura o tukiwa kam 2027 ni Governor Mutuma o. Thank you very much. Sawa turingeiro wetu karibisha Deputy Governor. Ibwega sana Bwana Yesu asifiwe. Mugeni kaire. Ibwega sana Your Excellency Governor wetu
Mheshimiwa MM ingotekia around aja asisi beto na atori beto bonde ibwega sana nontu bogo twetera narua twejete nontu bwa mantu za kirasi na development iria ciendene wa deze na kwa oni ndengenda kuburikania that governor wetu naretete program ira ya MYS buramigwa na ndenge buromba po igwa MYS nejete kujukiana kaire release ni ayuth benu bombe igweta training nare ikanyiri achiari murigo jo kubaikia training nonto thairia anabara bagweta training ibagweta bakaewa training ya discipline bari choka bauma nao bakeza kuthithia community service bomba community service jathai bonde ibadhithetie community service na kuma mwezi wa September governor wetu arenda batonya polytechnics chetu cha Matora na polytechnics chetu cha Matora governor na chithithiretie equipment nekirete equipment na aritani benao na kwa wana bara betete kuthithwa training ikenda bomba igwita nguge na njara ciao bongwa baraba kwenda gwita nguge cha kinyozi cia gwaka rangi cia urugi cia saloon cionde governor wetu na babangite na bathiria kuthithirwa training governor akomba kubathithiria mubango ja kubanengera intobia kwambiria ngugi na kwa ubatechoka guchumbura aciari betu na kwa aciari baigwa mubango jo MYS tafadhali nonto jokenderea as long as governor wetu aregitene mubango jura najo bangirete ora jo komba ikwenderea jotethia youth betu jotethia aciari betu ikenda tuthiiria aciari murigo jo guchwira ana betu ngugi na kwa wibwega sana bwenderee go support governor wetu na 2027 yekinya bukamurirwe nonto muri mbio bwega sana na mwathani abutarire Ndikona yakatwe na manto yange ya kuongera mwalimu. We are happy to have been hosted in this school and very grateful for the warm reception. So batu turiwa ni bwega mwathani atutharime na atharime skuru yetu na atharime twana twetu. Asanteni sana. Bwana kima gati mkuromba tuturombie tukiamberia